dan kepada Mimi Ayah dan kepada jajaran KPA Mansigom Aceh khusus di kesempatan pasangan sebelah kru. Miurinsi dan bahagia masalah orasi politik kalau disampaikan oleh ahli-ahli politik Aceh bangsanya bibit long nyanyi. Jadi penyakitnya menyahanali partai Aceh di Aceh yang beryakin Aceh dijajah lagi jamun. Yang kepada pribadi prinsip tungkuyus hana gese-gese puna atau hana tetap tak sabar dan baik tamita kaya bak perjuangan kaya ngan tak perjuangannya rahman Allah. Miurin dan bahagia segolam takwa tabut jaro tak mendoa ba Allah partai Aceh bagi rahmah. Urung-urung Aceh yang kana dalam partai Aceh dino baik lagi belot untuk ukur yang ka belot-belot uronyan bijak muro raya siat ba uroha dan mendoa ba Allah bergua lam susut. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha ya Allah jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma anzil ar-rahmata wal barakata was salamata wal afiyah wan ni'mata alayna wa li jami'il muslimin amma wa khususan li partai Aceh bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzil ar-rahmata والبركة والسلامة والعافية والنعمة علينا ولجميع المسلمين عما وخصوصا لبرتي أجه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل الرحمة والبركة والسلامة والعافية والنعمة علينا ولجميع المسلمين عما وخصوصا لبرتي أجه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لمشايخنا وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم طول أمورهم واشف مرضاهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم